Ibinyuranyo by'akabakaba miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda niyo yagaragajwe ko ari mu bitabo by'ibaruramari n'iby'imitungo by'urwego rw'ubushinjacyaha bw'u Rwanda nk'uko byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yasesenguwe n'abadepite bagize komisiyo ya PAC ingana na miliyoni 291 zirenga ndetse n'ibya amortization ingana na miliyoni zirenga 400. Ikindi kinyuranyo cyagaragaye hagati y'ibiri muri raporo y'ibaruramari ndetse n'ibiri mu bitaro by'imitungo byagaragaje ikinyuranyo kigera muri miliyoni 700. Hagaragaye ikinyuranyo cya miliyoni zirenga 700. Ikindi ni ibinyuranyo byagaragaye hagati y'imitungo. Komisiyo rero irabaza impamvu y'ibi binyuranyo ibisobanure neza ariko banatubwire n'inkomoko yabyo. Uwera Grace umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ubushinjacyaha yavuze ko ibibazo byatewe no kugira amashami menshi mu ntara ngo kuko ayo makosa yakozwe n'abakozi bo mu ntara b'uru rwego. Byo bagaragaje niko byagenze, ariko aho Auditor General amaze gutangira raporo natwe twasubiyemo tureba icyabiteye. Nkuko mubizi ubushinjacyaha bufite ibigo bishamikiye cyangwa se mu ntara dufiteyo ibikoresho tukagerayo n'abakozi babikora, aho tuza gusanga byarabaye byinshi nk'amafaranga ariko ibikoresho bikabura. Twasanze aho twaguze intebe tuvuga tuti ni intebe sofa z'abakozi z'abayobozi, ariko mu kuzidispatchinga bikaba ngombwa ko duhamo n'aba directors tuvuge n'ibindi bigira imyanya 7, habamo kuvuga ngo hajyemo salo y'intebe 3 ahandi tubaye mu directors nk'abakira abantu. Bo mu gukora imibare no kubiteranya bagiye bafata nk'aho ari asset imwe, noneho kandi ugasanga cyangwa bakazibara nyinshi, bazibara nyinshi bikaza gutanga amafaranga n'ibikoresho byinshi kandi yari item imwe. Ku ruhande rw'urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bo bavuga ko ubushinjacyaha bwababwiye ko amakosa yagaragaye atashobora gukosorwa. Rwose dukora inama ifungura audit baravuze bati turayaza aya makosa arimo kandi turabona ko yakosora bidashoboka. Mu by'ukuri ni urwego umuntu yavuga rwonyine rwabonye opinion kuri financial statements bidakwiye. Honorable Bariteremi yavuze ko bibabaje kumva ko abakosheje bumva ko batakosora amakosa ari nabo bayakoze. Avuga ko kugira amashami mu ntara bidakwiriye kuba urwitwazo kuko atari bo bonyine mu nzego za leta bafiteyo amashami. Ikibazo cya mbere gikwiye kuba nk'icyo ngicyo nyine babwiye Auditor General yuko gukosora amakosa bidashoboka. Nta kosa ridakwiye gushoboka igihe ryagaragajwe kandi ryarakozwe n'abantu abashobora kurikosora bahari bari mu nshingano, amakosa akwiye gukosoka. Ikindi cyagaragajwe cyuko ngo NPPA ikora ifite amashami mu ntara, nibyo hari n'izindi nzego z'imirimo za leta zifite amashami mu ntara, ariko imitungo bafiteyo irazwi, ifite uburyo icunzwe. Ntabwo rero icyo cyaba igisobanuro. Uwera Grace yavuze ko iki kibazo kitazongera kubaho kuko kiri gukosorwa hahugurwa abakozi b'uru rwego mu ntara mu kwandika imitungo neza y'ubushinjacyaha. Honorable Muhakwa Valence Perezida wa PAC ati none se abo bagiye mu kazi batazi ko ibyo buri mu nshingano zabo nta bumenyi babifitiye ku buryo bahugurwa. Twaragitangiye process kubona ko kitashoboka, byo twasanze ari igisubizo cyaba atari cyo bitanashoboka, niyo mpamvu twashyizeho team igomba kubikora. Team yaratangiye ubu ngubu n'amahugurwa twifashije n'abaminikofine, twakoze n'amahugurwa dutumiza abo bose babireba bo mu ntara. Ariko ibyo byari bikomeye ku buryo bigombera amahugurwa mbere y'uko bikorwa. N'ibyo byo kuba muvuga muti ibintu biragoye, dufite amashami ariko simwe mufite menshi, sinamwe mujera assets nyinshi mu gihugu kandi ababarusha inshuro nyinshi babikora neza. Mwebwe mutubwire ubwo ni byiza murimo guhugurwa ariko icyatumye mutabikora on time. Wanjye nawe yakunganira Director wa Finance ari n'abakoresha amahugurwa agakurikirana Minicofin. Gasasira Jean Claude umuyobozi w'imari yavuze ko amakosa yabaye kandi bazayakosora. Muhakwa Valence abatega raporo y'umwaka utaha ati munigaye kugira amanota make nk'urwego muhagarariye bitari bikwiriye. Sibyo kwisobanura ariko amakosa yagiye abamo, tunemera ko tugomba kubikosora uko byagenda kose.
tuzabirebera muri raporo itaha, ariko ubwo mube munatekereza ko muri mu bigo bikeya bidafite clean audit opinion muri financial statements, kandi ntabwo ariko byakabaye kuba bikwiriye. Ibarushimuwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.